Subscribe. Jay here. Hello guys, nongeye kubasuhuza nkuko musanzwe mumenyereye nka YouTube channel Jay Hima. Ndabasuhuje ari nako nshimira ku bantu bakoze subscribe n'abatarayikora mbashishikarize kuyikora. Muri no minsi ku kintu kijyanye na technology cyane nibyo twibanzeho kabisa. Guys, twabakoreye video zerekana uburyo mwakoresha internet z'ubuntu. Byose twagiye tubigaragaza, hari ababinenze, hari ababikunze, mbese sinzi ntago abantu bose bashimwa kimwe kandi nubwo bashimwa na bose. Kana no gwanengwa na bose nukuvuga ngo haraba twisaba beshi haraba twise abatubuzi ariko twarabihangane nta kibazo none se igishimishije umuntu aragikora nyine. Guys, nukuvuga ngo rero nkuko mubibona tena nshobora kubanyuramo gatoya murabibona ngira ngo iyi ni H5, iyi ni Arctic VPN, iyi ni Droid VPN. Muri izi application zose mubona hari H5 hari H5 nayikoreye video irenze imwe kabisa. Hari Droid VPN ifite part 1 na part 2 byose bigasobanuka. Hari Arctic VPN iyo ni igice kimwe ko nta kintu kigoranye kirimo. Iyi ngiyi ari nayo tuherutse gukora ariko zose nkuko mubibona zose zirakora kuko zitabaye zikora ntago naba nzifite ngiye muri telefone yanjye, naba nzifite mikiza huko. Nukuvuga ngo H5 tuyigarutse ikora nka Yoro night, ikora nijoro guhera saa 6 z'ijoro kugeza saa 12 ubundi igahita icaho ugategereza irindi joro cyangwa se indi masaha ya nijoro saa 6 z'ijoro, gutyo ni buri munsi buri guhera saa 6 z'ijoro kugera saa 12 za mu gitondo. Guys, nukuvuga ngo Droid VPN ni buri gihe Droid VPN ni buri gihe ihoraho rwose buri masaha 28 per day niko babyita wemerewe megabyte z'ubuntu 300 extra extra 300 kandi naho zitaniye na ziriya zo kuri mobile money, usibye yuko iyi ari application kuri MTN cyangwa sim card pana mobile money. Nukuvuga ngo nyine naho bitaniye na MBZ cyangwa se mega zo kuri MTN sim card cyangwa se Tigo sim card. Nukuvuga ngo naho bitaniye kuko usibye ko aho bitaniye iyi ngiyi Droid VPN ni application ni application itanga mega zimeze nk'izo kuri sim card, zikora kimwe kandi zikora zirukanka. Ikindi kandi ubuzemerewe buri munsi, mbese ni itegeko ni hame, ariko ku muntu uzemerewe n'umuntu ufite account kandi account yiwe ikaba iri activation cyangwa se activate yemewe. Narabapfa gushiramo account n'ibiki ngo bashizamo username na password ntibikore. Nta impamvu ni ukubera ko nyine account zabo ntabwo ziba ziri active. Nuvuga ngo ufite ikintu kitari monetize nyine ibintu nk'ibyo kitemewe bisi nta gaciro kiba gifite. N'abatindiye uyu munsi naje kubereka niba uri umuntu ukunda video zose zo kuri Instagram ariko ukabarabuza uburyo wazivanaho, nababoneye igisubizo cyangwa se twaboneye igisubizo ukuntu wagira gutya ukaza kuri Instagram ukaba wareba akavideo bapostinze cyangwa se akavideo kahari gashimishije ukaba wakavanaho rwose n'umutima mwiza ukagashira muri telefone yawe ndani intano, ukazajya ukareba buri uko ushaka kukareba, ukaba wakashira kuri status za WhatsApp, ukaba wakwereza umuntu wagasharinga mu magroupe kuri WhatsApp. Ibintu mu buryohe kuko ubu ngubu naje kubereka agashya. Rero guys, ntabatindiye mvuze byinshi mu kandi ngitangira nongera mbasubiremo ko umuntu atarakora subscribe ayikore kandi nshimire nabo bakoze subscribe rwose. Reka dukomeze kuko nyine nukuvuga ngo muri no minsi ikintu tuzibandaho ni technology cyane. Muri internet y'ubuntu naho yagiye kandi nigenda hazaza n'izindi kandi vuba hangaha kabisa mnya gucika intege internet zihari. Cyo musabwa kudukurikirana kandi mugakora na subscribe. Guys, nukuvuga ngo ntabatindiye reka mbereke application izagufasha gukora iyo download ya video ikajya muri telefone muri storage intano. Nukuvuga ngo ahangaha urabona mfite application bita Insta Sava, tujambo tubiri Insta hamwe na Sava. Nukuvuga ngo nkuko abibonye ni utugambo tubiri nyine Insta na Sava, niyo izagufasha gukora download video from Instagram nkuko bivuga. Nanjye mvuze icyongereza nta wabura byose. Reka mvuge reka tujye muri Instagram. N'urugero ngiye nkunda gukoresha screenshot muze kunyihanganira hatagira uvuga ngo ndubutubuzi tena. Guys, nkuko mubibona rero urugero butwageze muri Instagram. Urabona Instagram wenda ku batayizi imeze gutya, ni Instagram nyine ngira ngo muri kubibona. Urabona hano ni uburyo bw'uruganiro cyangwa se gusubiza ibintu bijyanye n'ama message n'ibiki, bese ni chat muri make. Ntabwo naje kubigisha kubijyanye na Instagram, ahubwo naje kubigisha ukuntu wavana video kuri Instagram mutabyitiranya. Nukuvuga ngo urabona urugero iyi ni video ya Kiramani
nkuko mubibona ngaha hari Kiramani Majoro, ngira ngo muri kubireba, wenda kuba atari abakunzi biwe ngira ngo wenda bazamushaka. Kiramani ngira ngo arazwi muri za Patino na hehe, yewe naza Nexo abamo n'abari mu batipe basekeje cyane nako basetsa, sorry ntago ari abasekeje cyane basetsa. Ambon nukuvuga ngo guys, ubwo nukuvuga ngo ni urugero, ni video yiwe narayirebye numva ndayikunze, nawe tuvuge ngo wenda wayirebye urayikunda. Gukunda video nyine ngira ngo arabazikunda ariko bakabura uburyo bakora download cyangwa se uburyo bazifata bakaba bazishira kuri WhatsApp baba ngo batanga amakuru. Nukuvuga ngo guys, ahangaha urahabona ngira ngo ari dots 3 cyangwa se utudomo 3 tuhagaze. Ubwo ni ya video uzadukirika, numara kudukirika bazakuzanira ikintu kimeze nka share, ngira ngo urabibona kimeze nka share, kandi koko ni share. Iyi ni link mubirebe neza, iyi ni share wakohereza kuri WhatsApp, ukohereza kuri Facebook, kohereza umuntu wari we wese. Ariko nukuvuga ngo iyo wohereje iyo ukoze iyi share ukaba wakohereza kuri WhatsApp, hajyayo link, noneho ku muntu ufite wenda WhatsApp akikibona abona ari ikintu cy'ikirinki, ntago akinjiramo, ntago abasobanutse ibyari byo, ntago abamenye, ntago yabasha kumenya ngo ni igiki. Nawe ubwawe ubuzi kohereje video ariko ni link, ugasanga ni ikirinki ugahita ukivanaho ntabyo gutindikanya. Aha nukuvuga ngo niba ukoze share, iyi link ushobora kuyikopiya nta kibazo, nayo yagufasha. Ariko twe turibanda kuri ino share, iyi ngiyi share ni turi bwibandeho. Uramera nk'ugiye kohereza kuri WhatsApp ino share, ngira ngo murakabona aka ngaka, muraza kwihanganira murebe video muyirangize, kuko ndagira ngo nsobanure neza nitonze. Aka kantu kate kuzabagora kuko ni akantu keza cyane kazabafasha. Guys, noneho ubwo uzakora share, ukimara gukora share ngira ngo bazahita bakuzana ahantu henshi kuri WhatsApp. Ushobora kohereza uyu muntu, kohereza uyu muntu, ukaba wakohereza kuri WhatsApp bese, iyi Telegram, WhatsApp, ukaba wakohereza kuri Facebook, ngira ngo muri kubibona ni ibyo kabisa. Guys, ikindi ubwo ikintu tugiye kwibandaho, dore urabona aka kaboro kacu kahise kaza, ni aka ngaka Insta Sava. Ubwo nujya muri Play Store urandikamo Insta Sava. Tuvuge ko wakirise kuri Insta Sava, ahangaha kuri aka kajambo, kuri aka application niko wakiritseho. Ngira ngo muri kubibona, mwibuke neza twatugiye ku downloadinga video ya ntuza Kiramani. Ngira ngo Kiramani Majoro muramubona ahangaha, niwe kabisa, ntago wibeshe, nta nubwo ya application yacu yibeshe. Yavuga yuko yaduhaye ibintu bitari byanyabyo cyangwa se bitari byo. Urabona uyu ni Kiramani Majoro, ngira ngo kumubona. None uraza kubona ku ruhande, iyi ni screenshot mwitonde mu muteko byitiranye, murabona birahagaze, ariko aya masegonda abarayirukanka. Aya ngaya abarayirukanka, yirukanka. Nukuvuga ngo nta masegonda abiri kamara, kuko kabara kuri speed iri hejuru cyane, kavuduka kakaba kararangiye. Ubwo download kabirarangiye, ubwirangiye ngira ngo hanze mbikwereke irangiye biba bimeze bite. Guys, irangiye rero urabona ahangaha bahita bakwereka ko yarangiye nyine, bahita bakwereka video yose, ngira ngo uri kuyibona video yose iri kugaragara ahangaha, bahita bayikwereka ningi. Urabona uribuka yuko ariyo twavanye kuri Instagram, na hano hejuru barakwereka bakakubwira ati ni Instagram, ariko hano hejuru murebe neza kuri bimeze nka subtitle cyangwa se kuri title yacu, kuri title yacu handitseho Insta Sava, ariyo application yacu. None urabona video yarangiye, urabona ahangaha nyine twarangije gukora download, yarangiye video. Noneho ahangaho ntimubyiteho, baba bari kwamamaza ni yama ads nyine, ikintu cyose besi cyamamaza besi ibijyanye n'imbuga ikoranabuhanga kabisa. Ni iryo riri guca agahigo cyangwa se guca karengo hirya no hino. Reka bari ko mbivuga. Urabona noneho ahangaha bahita kuri story download, bahita bakwereka iki, bahita bakwereka nka notification cyangwa se notification. Hari akantu kari hejuru ya download kumutuko, bahita bakubwira ati ushaka wajya guhita ujya kureberaho ya video yacu ya downloadarinzwe, ukareba niba yasavinzwemo neza cyane. Katurebe. Guys, kora subscribe kuri YouTube channel Jhima n'umutima ukunze kabisa, kuryo uzajya ubona udusha twinshi cyane, kandi nicyo ukeneye ewana turahabaye. Ushobora kutubwira ngo munkorere video yo kuri iki kintu, munkorere iki, tukagukorera kabisa rwose. Uburenganzira bwawe kandi igitekerezo ni cyawe, uragitanga n'umutima mwiza, natwe ntago tugica amazi, turagusubiza niba byashoboka, niba bitashoboka ariko birashoboka kuko nico tubereye hano, nta kidashoboka. Guys,
urabona hanga hari urutonde rw'amavideo mba narakoze, urabona hanga no kuvuga ngo nako sorry mba narafashe narakoreye download nkuko mubibona hano ngaha ni download, ariko urabona izi ni nka video zose nagiye mfata kuri Instagram. Ubonere ho tufata ya video ya Kiramani tumaze gufata mu kanya, Kiramani tumaze gufata mu kanya. So guys, ngira ngo nta kindi rero nongere nkwibutse gukora subscribe ni ingenzi, comment ni ingenzi, like ni ingenzi. Nabwo ubaye udakunze ibintu byacu ushobora kuvuga ati reka nkande unlike kuko simbikunze. Guys, no kuvuga ngo murakoze, mwari kumwe na Jayima. Ibisanzwe tuzagaruka ubutaha tubereka kubijyanye n'izindi gahunda kuri technology, app, internet, iki byose tukubategura nta kibazo. Ne kugira impungenge turahabaye rwose, icyo mukeneye turahari ku bwanyu, kandi natwe turahari ku bwanyu, kandi namwe murahari ku bwacu. So guys, no kuvuga ngo murakoze, ciao.